I le soa for le tama, ma le alo, ma le nganga pa ia. Amene. I e whātasi le ali i ma o tau. I whātasu i mlo ngana. Potu mai e le nupa ia o le tua. Le pa ia ma le malu Samoa. Whātaro whātu le au le soa fo Iesu ia te o tau malawa e tūlanga whālupe. Mai le au whenga pa ia o le tua. Ma se fo o tau mātua. Usu tu whāwhine ma se fo whāna witi. Ia fio mai matala mai au. I le malu neo le tina pa io Maria. I le malu tele. O le matanga le wenga o sangato Paulo le apostolo. I Western Hills. Le pure anga whaapiko a Paramata. Le ngaro foi whataro foi le paimana malu foi tato i kare sia le tato pulangi le Paramata. Ma se foi tato tangata nu Samoa le atu ni Australia. E po se fea lava. Ne lau langi lo tato whaatasi nei tula. Ia, fia mai a tātou te awali whaatai le tua I le nei taurang pa ia. Usum tu whaafine tātou te mana tunatu ne a tātou ang sala, ina iau ngā tātou e whaama manu le nei misterio pa ia. O te tau I le tua, e ona le mana uma, ma o tō usoe, Bo o matuanga sala lava I o mawhauwhaunga, ma ia upu I a mionga na o whaia, ma patawha I oina o le whaia. O o wanga sala, o o matuanga sala, o le mea lea o te o le atua ia Maria pa ia, le tau o pea, le awa melu mara o pa ia uma, ma o tau soe, I o tau tāsia o le li lo tātou o tua. Ia whamai a te tātou le tua le ola mana uma whamangana mea tātou ngasala ma watu I tātou I le ola e whaapapau. Amen. Amen. O le viinga le atua I mea au pito arunga, ma le file mu I le lalulangi I tangata e loto le lei. Ma tau te vivi I atu, ma tau te whaamanu atu, ma tau te ifo atu, ma tau te whaane e atu, ma tau te whaafatai atu I a te oe, ono lo ma manu silisili. Lea li ia atua, le tuku o le langi, lea tuae, le tamae o le malosi malava, Lea li ie Iesu Keriso, le alo e tō tasi lava. Lea li ie le atua, le tamai mā moia le atua, le alo o le tamā. O e te ave sea sana ale lalulangi, alofa mai a te I mātou. O e te ave sea sana ale lalulangi, I e talia la mātou te talo. O e a fio I le au tamtau le tamā, alofa mai a te I mātou. A wāwana oe le tasi pa ia,
o nā o oe le li, o nā o oe le sili ese, Yesu Keriso, whaatasi ma le anganga pa ia, i le mamalu le atua le tamā. Amen. Ia tātou te talo, ina ia fisoswani mai le atua ia tātou whaamaoni i lana ngaruenga. Le atua ma nai lo mātou tupuanga ma lo mātou puipuinga, mātou te fia au auna ia te oe mo mātou loto atoa, ma mātou fia i loa lau whaamangalonga i o mātou oranga. O la mātou lenga le nea la atu lo mātou wali o Yesu Keriso lo walo, o soifo ia mapule whaatasi ma oe ma le anganga kwa ia, o le atua mo le whaavavau lava. Amen. O le uwai fulfulaina le whiong pa ia le tua, to mo mai lele tu se i seilo nam tau koe 5 a mata o fulfula whai koe 5 whangata leiwa. O le matua, na o tu ina atu lo tua i e sasa mai, i sei 5 whai koe 5 whangata leiwa. O tō ina le pui pui o talinga e le li i le tua, a o te le i whina uwari, o te le fo i atu plava. Na hao tu ina atu lo tua i e sasa mai, ma o wala whau e futi le awa, o te le i ufi ufi fo i o mata i le maa ma le whiani. A o le li i le tua, e te sosoani mai o ia i a te au, o le mele o te le mai, o le mea leo o whai o mata ia pei o le papa ala. O owi loa foi e le wha maina. O loo walata mai le na te tau ami o te muina. O ai ea se whina mau. Se i mātutu whātas. O ai se whina mai. O whālata mai o ia ia te au. Whauta. O le li le tua, na te sosoan mai ia te au. O ia se na te whaasala mai. Whaauta, e pala i lato uma e pei o le ofu, e aina e le monga. O le upu a le ali. Le atu ai whaakitai. O le salamo whetali ai, o le tali, o te savali i lunga o le li i nu o tangata ola. O te savali i lunga o le li i nu o tangata ola. O te alofa ua o whaafonga mai le li i lo leo mala ai oi. A wana li liu mai o na kufonga i a te au. O leo te wala awai a te ia i lo uolanga. Tali. O te savali i lunga o le li i nu o tangata ola. Na si o mi a ui mai lei e oti ai, na maua ui popua ngā o le tuunga mau. Na maua ui popua ngā man whanua noa. Una o wala watu lea i le swafo le li e, o te ai o i atu i e lawea i mai i a te au. Tali. O te savali lungo le li i lungo tangata ola. O le li o le alofa fua ma le ami o tonu ia. O lo tātua tua le lofa muti vale ia. E tausia le li i e whai ngofie. Sa vai au. Una whaola mai lea o ia i a te au. Tali. O te savali lungo le li i nu o tangata ola. O wawe e lawea i mai i a te au nei le oti. O mata nei tangi. Mo wae nei pau. O te savali lungo le li i nu o tangata ola. Tali. O te savali lungo le li i nu o tangata ola. Our second reading is from the book of James chapter 2 verse 14 to 18.
What good is it, my brothers and sisters, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him? If a brother or sister has nothing to wear and has no food for the day, and one of you says to them, "Go in peace, keep warm and eat well," but you do not give them the necessity of the body, what good is it? So also faith of itself, if it does not have works, is dead. Indeed, someone might say, "You have faith and I have works." Demonstrate your faith to me without works, and I will demonstrate my faith to you from my works. The word of the Lord. Thanks be to God. Tātou tutula e mole whaiu pole avenulia. Alleluia, alleluia, alleluia. O lau o fionga le ukumoni lea, ia e whapa ia ina I mātou I le ukumoni. Alleluia, alleluia, alleluia. Ia whātasi le ri ma o tau. Ia whātas fo ia malo O wanganga. le wholawholanga ma le mangania pa ia na tūsia e mariko. Lea li ie, ia li ia oe. Mariko la matau koe walu, wholawhola mai I te whai koe lua se furu malifitu, pangata I le tolu se furu malima. Mariko la matau koe walu, wholawhola I le lua se furu malifitu, I le tolu se furu malima. O le matua, o oe le keriso, e te tau na ti ngāre atari o le tangata I mea I tere. Wa mari watu Yesu maruso I a ai o Kaisaria Filipo. Wa I le ala I lato o le fesili atu lea o ia I o so. Wa whape atu ia te lato. Pese are upo tangata ia te au nei, po o ai. O na lato tani mai lea o Ioane le Baptiso, a o isi o Elia, o isi foi o le tasi le au profeta. O na whetanai atu lea o ia ia te ilatou, a o tau nā, se ala o tau upu ia te au nei, po o ai. O na tani mai lea o Peteu ia te ia, o oe o le keriso. O na mawawa atu lea o ia ia te ilatou, ina nei ilatou tau atu o ia I se tas. O na matai lea e ia o na awao atu ia te ilatou, e te tau o na ti ngā lea tali o le tangata I mea I tele. E la foina foi o ia e toia ina, ma le au si tau ranga sili, ma le au tusi upu. E whaise o tia foi o ia, a mawai aso e toru I le toi tu mai. O ia whāri tino lava le nā upu, o na taita iane lea o Peteu ia te ia, wa vau ia te ia. A o ia wa whāriu, ma sirisira ane I ono soo, wa vau atu lea o ia ia Peteu wa whape atu. I nāru ia I o tua sa tani e. A wā e te le loto I me. O na walau atu lea o ia le moto tangata a toa wa ono soo, wa whetara I atu ia te lato. Ai se fia muni mai ia tea. Ia whaafitu o ia te ia, ma ave e ia o na sātaru. I le muni mai ai ia tea. Awa ai se fia whaasawa le muina no ola, e mau ai ia te ia. A o le whaamau no na ola, ona o wau mare tala le lei, e whaasawa e ia. O le tala le lei aneri, ia ria o eri o Yesu Keriso.
Lo be whafonga mai Samoa le lupa i o le atua. O le alauina se tusi, o le tusi taiana lea, o le pipo a Parramatta, i nei Ausitania, o Most Reverend Vincent Long, na o le tusi e moli whapitoa mo tātou tupulanga taravou, ma se poi tātou wano whanau. As always, to our young people here in this diocese of Parramatta, all of you in Australia, and of the whole world. I will read you a letter that was written specially for you young people and children from our very own Bishop of Western Sydney and the Blue Mountains, Most Reverend Vincent Long, the Bishop of Parramatta. And it says, I am with you always. My dear young people of Western Sydney and the Blue Mountains, and of Samoa and the whole world, I write to you today from my own small apartment in Harris Park, in one of the countless LGAs of concern across Sydney. COVID cases are frighteningly high in suburbs surrounding me. Like you, I have been locked down for almost 12 weeks, and my balcony, with its small makeshift garden, has become an intimate place of respite from the concrete walls of my building. I want to let you know that I have been thinking deeply about the situation we share. There is no doubt that the restrictions and the subsequent impact on your life, family, and friends is being felt just as strongly by you all. It's okay to feel angry, emotional, overly dependent, or withdrawn. I imagine too that you are overhearing the stress that your parents, guardians, and roommates are under with homeschooling, working from home, loss of income, relationship strain, loneliness, and even too many young people and many people living too closely together. I can't imagine what the loss of important milestones in your life might feel like at this time. But I do not know that through the example of Jesus, you will be resilient, adaptive, and bounce back. His resurrection is proof that there is only light in the darkness. Most heartbreaking for me in recent weeks has been what reports are calling the shadow pandemic. Every day more than 40 children and teenagers from our own backyard are being rushed to emergency departments due to self-harm and mental health problems. We put so many things on hold during this time. That gives us hope. Hope is what gives us the most joy in life, and sometimes on our worst days, I know it can feel like we're just not moving anywhere and progressing. Anxiety, depression, and far worse is on the rise. During this time, please keep talking, whether it be face-to-face around the dinner table, or over the phone, or Zoom, Facebook, Messenger, and so on. Please also keep walking and keep active. Walk with a friend who lives nearby or someone you live with. Exercise is good for our mental health and our bodies. It gets us out of the four walls that can feel oppressive, dark, and confined, and into the sunlight that is warm on our face and the fresh air moving through our lungs. This Are You OK Day, which was on the 9th. I encourage you to consider going a little more deeply in supporting each other and turn that one simple but potentially powerful question into true conversion. I am pleased to share with you a website we launched today called With You. I repeat, With You. It can be found on the website of www.paracatholic.org.
A collection of new initiatives we developed to journey with you, accompanied by some outstanding resources that I pray we'll find, and grow that sense of hope in your hearts during these challenging times. This includes content from some wonderful organizations. Remember that there is absolutely no shame in reaching out to them for help. I will continue to pray for you and your good health. May you find continued peace and serenity during these troubled times. As Scripture reminds us, we are not to be afraid nor dismayed, for our Lord is with us wherever we go. I have found great comfort lately in reflecting on the scriptural account of the journey to Emmaus, from the story of Luke when Jesus walked with two disciples after his resurrection, which they do not recognize him, and particularly turning my mind to how the disciples felt on the road, and knowing that they could share with each other their doubts and struggles, that the Lord became present to them. In such company, they journeyed on to the Eucharist and then mission. We have so much to look forward together. In Christ, Most Reverend Vincent Long Van Nguyen, OFM, the Bishop of Parramatta, Australia, given at Parramatta on the 9th of September 2001. So, Whapitai Te Lava, and thank you to His Lordship for this very wonderful message to you young people. And I hope you really feel that although we haven't met him many times, but he is praying for you, for us young people of Samoa, the Pacific Islanders, all people in these diocese, because that is his role. He wants to reach out to you. So just to understand what is Bishop Vincent is saying, that don't be afraid to ask for help. As I always ask you, first is to your family. And what is also what Bishop says, that you have to always be together as a family, because we are staying at home, not just by video games all the time. You know who I'm talking about. But so young people, our young people of Samoa and here in diocese, so please, like Jesus has said in the Gospel of today, you have to carry our crosses. We have to be like the paramedics and the doctors, the first responders for people for help, and we must learn and to live and to be happy, to be proud as a Catholic, as a Christian, as a Samoan, as an Australian citizen here, that we are all share the spirit of helping each other and carrying our cross. Whakatairo sa i tātou a inga ro manara watu le te auta iala le nei hoi rik po o le nei pui anga nei Australia. Ia ai tu so ura atu ai le saunuanga o le tamati po, ia o le tātonu o tau sirefia le 20 tausanga tatu ai le whalablawe matautia le sa tupi Amerika. Ia sa whaosapi ai Amerika, New York, i Washington, i Vaadele, i Whatitatele, to tele tangata mariliu, ia o tātou ia i soifo le nātemi, ia o le nai ngā aso le aso sutasi o September, lua whamatasi, ia o le tausanga mane aso tātou e suia anto e larulangi, o na o fefefe le larulangi i isi tangata, o na mawhai ai mona nātou whaatino ia wala matua le anga, ina ia o le whaafefe mane matau a maise le oti, o na wana atu whaonga ina swafo le tua si tulo, po se lotu, po se whatutuanga, ia o na lātou lava taktununga, e te tau o na lātou sao, i lātou whiau. Au ki whāso atu ai se tasi foi a li whenasa ngā lue i tinei mū i Amerika, lātou le lātou First Response Team. I temi lea sa pau uai whare lua i New York. Ia o lewa a vea mausi tau langa. Wo fora na soifua ia vea mas tangata au auna mo le tua. Na ia toi na ila ni interview sa whaaso mai ia tanu nei i le 20 tausanga mensa tulai mai. Le sa whape mai Father Tom Kulichi. Whape Father Tom. When that thing happened on that day, 9/11,
Everybody asked, where was Christ that day? Couldn't Christ stop the planes? But you saw the body of Christ. Everybody that came in to help that day, you saw the country of America put together. That was the body of Christ. Umaruna ngalbenga tinei bung sa yeso swani la toia na manu mariu ya na retire ya na toe nga fiu fale rola ni nei tanga te mo matua soifua u fale rola ni seminari New York itausanga lua fe suma lua fa u ni lua fe sifun mane ono on fa pero le ni sa roa pa tele toe ma fau ila na tofinga ma ia fo tanga te nga lua i tinei bung. You serve other people. That's what a firefighter does. Unselfishly, he runs into burning buildings and emergency calls to help people out. And that's what a priest does. He always available to help people out. I get calls day and night to help people in different areas, spiritually, to help them doing the sacraments, mass and confessions. And so it's a life of service, both professions as a priest and also as a firefighter. Usuk tu whawhine tu sawa tuarwhi au a Yesu mo tātou wa tofu mo tātou tu whinga. E ma whai e au auna na whape ya me tātou ma first responders. Ya me hoi tātou ma tangata whātou tua, tangata hoi mo hua na tari i lātou mana unia le soswani. Tātou te whaatino le mataala, mo le whaauta mana nganga soswani pe fui ali matamata I fo mai ali leo la tonga lue I tine hu mo ngawenga ye la matia tatu soifua au aver tatu alofa tatu fatu tua marfi au na o lero sauno marusi ma Yesu e tatu amo tatu kurusi au ni tatu fa mo lava tatu poto la mai ai fa boy le tua au tau me le tu le leo langa e le fai mo fie au wale kuruse e tumulti ngā mane mā ia o le tātou wala awina le nā e tātou te tariti ngā tongo tātou ainga, tātou mahutanga o le tātou atu nuu e kāresia to whinga whanlotu mea umalawa amo tātou kuruse and we must become first responders. Le aro o whape mai e wheri whoro mo Isaia wa o tano mai lawa le tu iati ia la ave o lisa ngata first responder. Le tanga le au na la whaariu loso na ala whau au wāni whaarotonga oe mauni. Manino hoi te au o le tusi nong na lua o Iakopo I le tātou whātou tua a roa ma ngaruenga le dei. Ngaruenga mai I loto ma ngaruenga whātino. E le isi au ma o le tātou whātou tua o le whātou tua mate. Lo manino mai ai te au ma le tusi nong na lua. E o sumtu whawhine I a tātou te whawhitai e le tua mo tātou tu pinga. E whawhitai whai whamaro whai ate o tō whai le paiman maro Samoa. I tōtou pinga whai matua, tōnu whai tātou nū. Me se whai taitai o tātou atu nū, mano mia peo tātou te taro o nātou, o mea no whea ngai peo ma tātou taitai. Ia tātou amoka. Ia tātou maurenganga o le matala mua. First responders. Le nei ali o stauranga mai Amerika a mesa ina e uni tātou whewhe wa o le tua e le tula foi na tātou le tua I aso. Usum tu whawhine o mai o tātou whaalongo le whoroforo le tua whamafisi au mea tātou le ara tātou te whawhine. La tātou whaafo, tātou tautinonga o tātou whātou tua. O te whātou tua le tua tō tasi, o le tamā, ma musi whanama, le na whaere langi ma le larulangi, o mea o waaia ma mea le o waaia, o te whātou tua le lia tō tasi, o ie tasi lawa o le tua, le na whanaru mai mā o le whaia se mea tasi, o le tua mai le tua, o le mālamalama mai le mālamalama, o le tuamoni mai le tuamoni na whānau e le whaia, e winga tutusa o ia mana tamā, o ia fwoi na whaia I mea malawa. O I tātou ngāta mo lo tātou whāratanga, na e whiwhoi ia mani langi,
ma le ngang pa ia ni tino tangata o ia le tau o Maria ma wa vea o ia ma tangata o tātou na whākurusi ngai o ia o kura ponsi o Pilato na mani wai ma whanala wasi a o le asu tolu to e tutu wai o ia e pēro tusi e tusi na whio ai o ia le langi ma lo a whio ai ma au tamatau o tamā o le atu e whio mai o ia le manu e whaamsino e ola mea woti o lona mālofu e le iso na ngāta ama o te whātua tua le ngang o ia le li o le fo ia le ola o le whio mai le tamā ma le anu o le ia ma vi ia whātasi ma le tamā ma le anu le na whetarai mai ala mai perfecta o te whātua tua le ka le sia tasi e paia e kāturiko ma apostoliko o te tautino atu te papasonga tasi mo le whamanga rino o sala ma o te whatakatani ma le toi tua o e nouti ma ro langa te i. Amen. Le tātou ai ngaira o te ina tātou mo le tātou tausanga o tele. Ia tātou talo o au auna pa ia o le atua so se whata pai taulanga ma se foi anu whanau Samoa a ve foi ma missionary so se ekalesia i Samoa ma le laulangi atoa ia vea pela ato ma first responders a wari na wenga o le whaorotanga lea o hanga o tātou tangata o tātou lenga le li e whaafunga mai tātou talo o le laulangi atoa ma se foi o atunu o whengai ma besinga ma se foi o rato le se mea ai le ni whane o ro malu e pe taita ingo malo so se whakitau i lava tātou talo ai mo le while mo atu uma tātou renga le li e whaafunga mai tātou manatua peo so tātou atunu tātou whasinu manga ia Samoa sifu msa ia tātou talo peo mo tātou teita ia mo se foi o au le tua o tātou tangata nu ma se foi le finaunga o whengai peo tātou teita i maru nei taimi ia le se talia tātou na o le atu lawa tātou talo mo rātou tātou renga le li e whaafunga mai tātou manatua tātou tangata Samoa a inga ua lawa i nei atu me Australia Amerika New Zealand ia so se tu lawa le lalang i mau peo sawa le mu i nā ia rātou malawa tātou renga le li e whaafunga mai tātou manatua rātou o whengai ma ngase a ma se foi ne vai tau o le kovita manatua pe tātou i tātou tausanga ma se foi o le fo mai tamai tai fo mai rātou o whengai ma ngā tau singo tātou mātou tausi usu tu whāpine ia tātou tala whakitofu me rātou ne o whengai ma ngase Tina Sio Sofia to Malatai Mole Hafoka Hacienda Hafoka Talia Hafoka, Fono Hafoka, Naite Hafoka, Tia Maru Caroline Agnes Wilson, Jonathan Kyle, Tori Ioane, Brandon Tintia, Fatasi Umba Matato Ainga, Malato Fengan Ngase, Tato Lengare Leli, e whaafunga mai Manatua Uanganga We Ma Liu, Manawia Per Tato Talo, Tato Ainga, ma se foi o rātou o maruia tātou talo. Tātou manatu whapito foi rātou nei ma nei misa Tiresa amitua nai marai u. Kairo J. Lot tuai mau Gadsden. Tia Surusi Wasa. Katrina Rash Hen. Tapaau Graf. Peter Tupai. Luai Pou Kalamenu. O lātou uma o le ainga sa whare ono. Peti mautu, epi leo tui maunga. Ma ngā uma i pukato rio, ma ngā uma o mariki o tātou rengane le e whaafunga mai. Ona le nei aso pa uai le aso e whamamalu ai le swafu pa ia o Maria, e tātou talo mana o missionario le ainga marisi umalawa. O le pa ia lau au staulanga, o ari felela tameta isa le senga tolu o pa iman manu sa mo uma sa la tua o nga ya o malisi mala tua ve foi la tua sui foi la malisi ya tatu tarsi la tua a mese foi o tameta isa ma tameta isa foi nei o toi tai foi dia
o le au ainga tamaita isa a marisi anu nafi na whamanatu ai le fitu sumalima tausanga o la tautua mo le kālesia masa mo mare larulangi le fionga ia sista Makelita Mupola SMSM ma sista Torotea SMSM o tātou renga le li le fafu mai ia le tātou i ngai, tātou talwhaalongo o nei teimi, ia wāpui tātou lau mana onga i tōna tātou loto. Tātou renga le li whafonga mai. E tūro mātou te maru whafonga i mātou te taru. Tari e foi talusanga foi lau nuu mātou whaatasi nei o mātou renga le nei. Alatu ia te o Yesu Keriso, lo mātou o li i. Amen. Ia via le tūle langi, ma le laro langi a waro ngaro whamata mauri ni a reto fua ngā renga ma ngā renga ni matangata. Nā vele ma a reto lo i mātou, ia vi ia oi le tua e whāuwaru. Ia via le tūle langi, ma le laro langi a waro ngaro whamata mauri ni wainga o fua ngā renga ma ngā renga ni matangata. Nā vene me numanga whareanganga mai mātou, ia vi ia oi le tua e whāuwaru. Usumutu whāwhine i o tō tataru, ina ia tari le leia no ni tauranga mala au tō le tua le tamā e ona na mana unga. Ia tari le ni tauranga mai o lima o le veinga maru no swafa. Ia o ngā koe me tātou mono e kāre sia ko ia tō uma. Ia rie whafonga mai tarusanga o lo nuu mai e taria mātou mea rofa, ia veri fonga wa mātou taito tasi ala atu wai ni whaarotanga i tangata umma, lo mātou lengare ne ono ke miso, lo mātou wali i. Amen. Ia whaatasi le ali i ma oto. Ia whaatasu i o mlo wanganga. Nasi a ia oto loto. O mātou si ia i la tō i le li. Ia tātou te whaatai le ali i lo tātou atua. E tōnu mo o te tau lea. E te mai le tōso e fua e whaavavau mea o le mālosi malamu, o se mita mitanga whaia e mo mātou i le whaatai atu i ate oi. Ono o le tele na walo wa lofa na e fuina mai ai na mātou lo walo. Ia bea mo mātou tō i ora. Ue a wina mai ai e peo se tasi o fōringa ia mātou. E uila mai ni ia maua ia mai ang sala. Ina ia e loa malofa ai ia mātou whaapeo na e loa malofa ia ke viso. O au mea lofa le alofa tū noa. Na nei loa ona o le leu sitai. Ua toe maua nei ona o le sitai o lo walo. Mātou te vivi i ate oe lea li ia whaatasi maa ngenu mana auka ia uma. Li lato pese o lo li inga. E paia lea ni lea tua oa. Ua tūnu le langi ma le lalo langi. Lo umamaru o le vinga i lea au ki toa runga. Ia manu ia lea fio mai le suafa le ari o le vinga le au pi
toanu. Dia ia we matua pa ia lava puna anga pa ia uma. Ia wina mai lo nganga fa pa ia nei mea lofa. Nia ia vela to mai mato o le tino, mo le toto lo mato wali o Yesu ke biso. Alu tuna atu le oti o si oti na ia talia lo lava malia na tangu ina reto ma vatu ia ate oe le fa apitai. Na tofi la reto ma vatu lo na au soo ma le fa pe atu. Ina pe tangu fia iai o to uma ma ai iai o lo tino le nei o la fu ina atu mo o to. Ino mai le tamafutanga le tango i ripu na toi avatu ia ia ante oe le whaafitai mo le vi inga, le tu atu ripu lo na au soo ma le whape atu. Ina fe tango fia iai o tō uma mawhinu mai iai, o ripu le nei o toto, o le toto le whenga ingo fōu ma le whaavavanga. O le a whaamaringi ina i o tō matangata uma ina ia whaamangalu ina iang sala, i o tō whaia le nei sauninga o le whaamanatunga o au. O le misterio o le whaatuatua. Deri ie mātou te tau atu lo mariu, ma tau tino atu lo toe tū, se i e toe fio mai. I le whamanatunga lo na mariu mo na toe tū mātou te momori atu i ante oe le tamae, e nei a reto le ola ma le nei pu le whaolatanga, mātou te whaftai atu i ante oe, ina we alu ie mātou i tutu i o luma ma au nātu i ate oe. Pe so ni mai a mātou uma oe mātou whaanga le tinu ma le toto ki wiso. Ina ia whaatastasia mātou li mawhatanga e tasi le anganga pa ia. Lea li ie mana tua lawe kāre sia le lalolangi atoa. Ina ia mātou le alofa whaatasi ma whalani sisi lo mātou tamā pa ia. Vincent Long lo mātou Big Paul. Alapati Lui Matailinga. Peter Brown lo mātou Big Paul. Mai Big Paul uma lava le tue inga sa uma ma se foi le mātou a inga ua potu nei. Ie manatua uma lātou nei, T. Ressa, amitua nai malai ulu, Kylo J. Loves tua i Mau Gaston, Tia Sulusi Vasa, Katrina Rash Pen, Tapaau Graf, Peter Tupai, Lua i Pou Kalamenu, lātou uma la inga whareono, Betty Mautu, Epi Leo Tui Maunga. E na valone mai le leo langa, i le baptisionga nauti lātou whaatasi ma ke wiso, ia whapena fwina mau tofi lātou i lona toi tū. Ia manatua mātua usa matu whawhine wa fo iatu lo lātou malo longa ma le whamoe moe le toi tū wai. Ia talia lātou whaatasi ma tangata mali ni uma i le malamalama o lawa fio. Mātou te momori foi lātou uma nei lo o whengai ma ngasi. O mātua tausi. Tina Sio, Sofia Tomalatai, More Hafoka, Hacienda Hafoka, Talia Hafoka, Fono Hafoka, Naite Hafoka, Tia Maru, Caroline Agnes Wilson, Jonathan Kyle, Tori Ioane, Brandon Tia. Manatua foi au ainga marisi lau au staulanga tamata isa pelela manilua po ia. Manatua foi mātou talusanga, mawhaftai di tau tua. Sista Makelita Mutpola ma Sista Toletea. Ia lofa mai a tei mātou umalava ina ia mātou au ngā mātou te au waifa atasi le ola whaavavau ma Maria le tina tau pou le atua Iosefo pa ia lana tane wha atasi ma lau apostolo ma le au pa ia uma o ena wha atinuina lo finingalo tupulanga uma. Mātou te fia vivi whalele wha atasi mai nātou i laua fio e alatiro walo o Yesu Keriso. Ono ia whatas mai ana ia te ia, le tuaile te mamamana, i le whatasinga mane anganga pa ia. O le vinga malmamaru ato wai laua fio, i le whaavavau lava. Amene, amene,
whaola ma whamatu iala ia aunga pa ia, wa mawhai anu whamalosia tātou e te talo atu. Lo mātou te mai le langi, ia pa ia lo suafa, yo mai lo malo, ia whai lo whingalo le lalolangi e pe le whai le langi. E whai mai a te mātou le asu nei, a mātou mea ai e te tau ma le asu. E whamangalo mai a te mātou ia mātou ang sala, pe o le mātou foi o le mātou whamangalo i nātu. E wanga le angu mai a te mātou, awo foi le te inga i mātou le whasosonga, ai lavea i mātou mai le leanga. Lavea i mātou le alio mātou le atu mai leanga uma lofa ngia mawhai mai le file e mui o mātou aso. Mai le soswani mai lo alofa muti vale. E saoloto tu mawe i mātou mai leanga salama malu ai me aturunga uma. A mātou whatatali ma le whamoe maluia, ma le fia mai lo mātou whaola o Yesu Keriso. Awa e o le malo, le mana ma le viinga e o na pō nei, yo le whāwawau. Le ali e Yesu Keriso na whai atu i au apostolo. O le fide mo te tu atu i ate o tau, o lo fide mo te fo i atu i ate o tau. Au ne sila mea mātou ang sala, ai whātu o tua lau e kāre sia ma lo whangia, fo a i ate i le fide mo ma le tasi e tu sai ma lo fide ngalo. O le so e fua ma pule i le whaawawau lava. Amen. Ia tu mau pe ate o tau, le fide mo a le li. Ia le tātua i ngai tātua te whiofofo ai nei le whailonga o le fide mo Keriso. Peace of Christ to you all. Mamo e ale atua, e te ave se ana salale lalonani, alofa mai a te imato, le tama i mamo e ale te ave e se ana sala ale lalolani, alofa mai a te imato, le tama i mamo e ale atua, e te ave e se ana sala lalolani, foa i mai a i matou, foa i mai a i matou le file mu. Whaunta le tamai māmoe le atua, whaunta le na te vesea ngā sala le lalolangi, manuia la tō wala aulia le tari suanga a le tamai māmoe. Le ali ie o te lea o ngāine o rufo le mailo o whale, a e tau lava o sau whitalainga e mālo lo wai lo nganga.
ia tātou te talo. Le ria ia vele tali suanga o e foina mai a mātou se wha marusianga o mātou mawhauwhau mangaluenga. E taitaina ma leo ina i mātou i lo wanganga i lo wala. La mātou lenga le nei le suafo Yesu lo mātou wali i. Amen. Ia tulo le whiru tātou i whaalo Yesu ke viso le malu nei. Ia pa mumu atu tu e whaaleo atu ai le wha malo mo le whaftaisa moa. Le nupa ia le tātou whaatasi mo le tātou singa taurang whaatasi foi. I nei ang sa whaftai foi mo tō comments a me se fulto a wai. Tō reaction ia o le awalale lo tō fia tau mai ai foi ale a wai foi le sauninga. Ma se fulto tarusanga malofa foi. Nei au auna ia me se foi o te mafui mutpola ina i tātou sauninga. E whaftai foi le tamai a mutpola lui mutpola, kuro le swafa, whaftai lui mo le tātou nōranga foi i le tātou talonga palimisa. Whaftai foi mo le tātou ala whasalau foi, so swani un whasalau le tātou misa i le tātou leo whengurenga, ia me se foi le alipule foi po le whaatonu foi o le mauto sa moa vinga le atua, whaftai lava mo le tō au nōranga foi. Ala fo le tātou whasalango le tātou misa. Ia, o le whaftai fo le kako fai pese pola, ia. Ia, mara fai pese ngā wapu ngai ko whafonga mai, ia, o le, ko vai lungu YouTube, o le mali CD, o le autalo bou, ala matanga wenga whare wha, ia, whare wha, whare apuna, malufi lufi. I latu CD ma MTV sa whai le tausanga luaf ma sulima. I do not have the rights of the music. Ia ai whaftai mo toi tau atu ai fo isi ufonga. Ta tono tau sanga lea. Lea sata maa pura ira fionga ia pātere losi. Losi no mia na bea ma whata maa fo li nei mtanga rwenga. Ia bua le ngaro ngi mkan rwenga sa uka wha fo ia ngai maasinga fo yo. Ia mut polo. Ia ka kimi ka pese ka misa. Ia koe ma kue se kasi fo ia. Ko lori sofa ia maruta ia o whanure lei iwangi. Ia ka pese ngi koe ma koe whaalonga kāre. Koe lewa maruka iau. Ia ai Samoan, ia mangui lava ngia sa, ia mese foi, ia saunga le mu pe tātou. Ia mai foi ngia fiafika ko makamaka ngai lakapi, ia mese le au marosi Newcastle, ma Paramara, ia ma lakapi yungi. Ia Australia, ma New Zealand, au marosi lako ke kāronga ngai. God bless you all. Thank you for joining us in our Samoan Mass. Thank you, and whaaftai to the lover. Ia whaatasi le li mautou. Ko folo mai le fenga pai le tu leona mana uma, fa manu atu le tu ya te o leona mana uma le tama, ma le ano, ma le nganga pa ia. Amen. Wa ti o to ma le fia, ma le file mo ke viso. Le tuai fa fetai. Tato fa fetai, ya ye